Zdravo, dragi prijatelji, dragi Bosanci i Bosanke, dragi bosanski narode. Ja sam Nešad Alikadić i danas s ponosom predstavljam moj naučni rad o bosanskom identitetu i o našem bosanskom morfemu, o korijenu Bosan. A kao referencu za ovaj moj naučni rad ću vam pokazati ovu knjigu koja se zove Codex Diplomaticus Regni Bosne. To je velika knjiga, mislim da ima negdje oko 800 stranica, a ona je važna zato što sadrži uglavnom sve dokumente koji su vezani na srednjevjekovnu bosansku državu, na Bosansku Banovinu i Bosansko kraljevstvo. A važna je za mene i za ovaj moj naučni rad zato što ću po prvi put osobno predstaviti javnosti taj naučni rad koji hvata u laži mnoge profesore historije, bosanskog jezika, akademike, zato što, evo, danas ću vam pokazati da je u srednjem vijeku, za vrijeme Bosanskog kraljevstva, postojao narodni i nacionalni identitet Bosanac, bosanski ljudi, bosanski narod i bosanski jezik. I ljudi su se upravo i samo izjašnjavali tako, i to je sve u knjizi opisano, ali je skriveno pogrešnim prevođenjem. Pa ću vam to, ja sam to sve dokumentirao, a ovaj rad je posebno važan zato što mnogi akademici, a posebno neki, govore neistinu o bosanskom identitetu, skrivaju identitet Bosanac i umjesto njega nam uvaljuju lažno narodno ime Bošnjanin, kojeg su kasnije preinačili u Bošnjak. Pa krenut ćemo redom. Evo, ja ću vam pokazati otprilike kako izgleda taj naučni rad. Ja sam pred svojim kompjuterom, pa ću malo scrollati tek toliko da vidite. Evo, da vidite da je on napisan, da je pretvoren u PDF format kojeg ću ja kasnije pokazati i naravno poslat ću vam svima, nastojat ću to postaviti na društvene mreže i naravno poslati na mnoge adrese naučnih institucija, akademija, svima zainteresiranima da se možemo pozabaviti ovom temom. Evo, sad ću vratiti natrag i idemo redom. Dakle, krećemo od uvoda i ja sam u ovom uvodu napisao sažetak, naslovio sam na Akademiju nauka i umjetnosti, Institut za jezik i historiju, pa sam to nazvao rekonstrukcija morfema Bosan, identitet Bosanaca u srednjovjekovnim izvorima, pa sam naveo sebe kao autora i datum i tako dalje i napravio sam ovaj sažetak u kojem je bitno da se vidi da ovaj morfem Bosan je sadržan u svim srednjevjekovnim nazivima bosanskog imena i vidjet ćete, ja ću to sve dokumentovati i naravno to je čak i zapisano na onom lijevom dijelu gdje su originalni tekstovi, ali su u desnom dijelu prevoditelji uvijek to pogrešno prevodili i mogu reći da su protjerali ime Bosanac, naziv Bosanac su protjerali, iako je on zapisan u originalima, a vidite, to se podudara sa onim od Dobrice Ćosića, da se ne smije dozvoliti uspostava bosanske nacije. Naravno, time on sigurno je mislio i na bosanski narod, ali evo, on je izričito spomenuo bosansku naciju, jer ako bi se uspostavila bosanska nacija, dakle identitet Bosanac,
onda po njemu kaže onda oni Srbi ne bi imali šta tražiti u Bosni i Hercegovini kao Srbi, nego bi faktički bosanska nacija i bosanski identitet vladao i zavladao, a to je nama Bosancima u interesu, da zavlada bosanski politički identitet, bosanski državotvorni narod, bosanska nacija i da u politici i u vlast i politiku vode i vrše oni ljudi koji se smatraju političkim Bosancima, da bi tako naša država, Republika Bosanija, imala zaštitnike. Ko će je braniti, ko će je štititi, ko će je čuvati, ko će vršiti vlast, ako neće Bosanci. Do sada su Bošnjaci, Srbi i Hrvati dokazali da samo znaju blokirati, da samo znaju razbijati vlast i jedinstvo i da faktički sve što su vodili su već upropastili, sve što su mogli upropastiti su upropastili. Evo sad idemo ovdje. Središnja teza rada je zapažanje o filološkom nasilju i samovolji prevoditelja. Kako su to prevoditelji, oni gdje god su vidjeli latinski naziv Bosnensi, oni su ga prevodili sa Bošnjani, a gdje su vidjeli Bosanac, tu su ga prevodili sa bosanski, kao bosanski. Prema tome, stalno su izbjegavali identitet Bosanac. Evo da krenemo sad redom. Na stranici broj 33 u ovoj knjizi koju sam pokazao, piše da je u srednjem vijeku nije bilo distinkcije, nije bilo razlikovanja između glasova s i š kod mnogih govornika bosanskog jezika, pa se dešavalo da bi oni naziv Bosnani napisali kao Bošnane. Dakle, kao i danas što imamo, evo daću primjer, recimo neki kažu šjedi umjesto sjedi, neki kažu šport umjesto sport, neki umjesto djevojka kažu djevojka. To je to nerazlikovanje nepalatalnih glasova s. I onda oni kažu šjedi, šport i tako dalje. Prema tome, to možemo smatrati arhaičnim izgovorom i evo ovdje se vidi ovo Bosnane, kako su oni zapisali Bošnane. Međutim, prevoditelji su tu dodali nj, pa su onda to Bosnane preveli kao Bošnjane i naravno, a to nj uopće nije ni postojalo. Sad imamo na stranici, dakle, samim tim što nj uopće nije postojalo, a s je zamijenjeno glasom š, prema tome zato je Bosnane pretvoreno u Bošnjane, a to je pogrešno, jer to ja u ovom radu dokazujem. Evo, na primjer, na stranici broj 112 piše zemljam bosanaskim, crkve bosanaske i dobri Bosnane. To je latiničnim pismom zapisano dobri Bosnane, a na desnoj strani prevoditelji to prevode kao dobri Bošnjane. Prema tome, vidi se jedna intencija, namjera da se laže, da se falsifikuje. I dakle, ova stranica broj 112 je ključna zato što na toj stranici latiničnim pismom fino piše dobri Bosnane, a odmah na desnoj strani gdje oni prevode, prevodioci prevode ovo dobri Bosnane u dobri Bošnjane. Dakle, to je dokaz forenzički, uhvatili smo ih dakle u laži, da riječ Bosnane od Bosna prevode sa dobri Bošnjani. I to je dakle nasilje nad bosanskim jezikom i iskrivljivanje historijskih činjenica i historijskih naziva. Evo, imamo sad dalje. Iskrivljivanje jezičko-sakralnog porijekla imena Bosan. Dakle, u ovoj knjizi se vidi, spominje se
spominju se imena sa 2 s, Bosana, pa Bosina, pa Bosena. Ovo duplo s, ono nam pokazuje da se radi o kovanici, o složenici Bos-san. To ime Bosana, dakle dvostruko s, govori da je to složenica i ta složenica Bos-san sa 2 s se pojavljuje na mnogobrojnim stranicama, evo 201, 239, 283, 309, 845, Bosena, Bosina, Bosana i tako dalje. To je dakle neoborivi materijalni trag te dvosložne sintagme Bos-san i dakle zanemarivanje ovog dvostrukog s faktički isto je nasilje nad imenom naše države koje je, znači, u sebi nosilo nekada 2 glasa s. A vidjet ćete zašto je to bitno. Zato što to dvostruko s pokazuje i dokazuje da se radi o dvosložnom imenu, dakle o svetom izvornom imenu Bosana. I kad imamo to Bosana, onda možemo reći da je morfem Bosan, da se iz tog korijena Bosan izvodi i ime bosansko i bosanac i bosanska zemlja i pridjev i imenica bosanski jezik. Dakle, sad idemo dalje. Ignorisanje jasnih samo iskaza u domaćim i stranim arhivima. Čitajući dalje, dakle, čovjek vidi da su se pripadnici bosanskog naroda, to je stanovnici Bosne i vladari, sami sebe imenovali Bosancima. Evo, na primjer, u Dubrovniku se 1389. godine Bogavac Vukojević izričito po nacionalnosti izjašnjava kao Bosanac. To je na stranici 154. Evo, tu pokazujem prstom, stranica 154. On kaže da je on po nacionalnosti Bosanac. Međutim, prevodioci opet to prevode da se on izjasnio kao Bošnjanin. Dakle, šta je to nego laž? Ako čovjek piše fino nazione bosnensis, to je nacionalnost bosanska, a ne bošnjanska. Evo, na primjer, ovdje isto sam zapisao da je Ban Stjepan II. 1332. godine na stranici broj 79 piše zemljama Bosancem. Ako imamo naziv zemljama Bosancem, to znači zemlja Bosanaca ili zemlji Bosanaca, prema tome vidi se jasno da je taj narodni naziv Bosanac i zemlja Bosanaca, da je postojao. Zatim imamo ovdje u mletačkim talijanskim spisima oblike Bosinano, prema tome i to je naziv Bosanac. Evo, recimo u Kotoru, ovdje sam zapisao, u Kotoru 1436. godine stoji zapisano da je djevojčica Djevena, da je ona porijeklom bosanskog roda, de genere bosinensium, dakle bosanskog roda, pripadnica bosanskog roda, de genere bosinensium, dakle Djevena, nazvana bosanskim jezikom Djevena, da je pripadnica bosanskog naroda. Evo, sad sam, a gledajte, kralj Tvrtko II. U Povelji 1620. godine sebe i svoje prethodnike naziva kao da su oni bili kraljevi Bosanci. Da kao što je bilo u vrijeme kraljeva Bosanaca, on tako govori, kraljeva Bosanaca. I vidite, to je na stranici broj 414. Dakle, ja sam u ovom naučnom radu utvrdio da je riječ Bosanac i bosanski prognana iz historije prema toj knjizi Codex Diplomaticus Regni Bosne. A što je zanimljivo, evo i ovo je zanimljivo, u uvodu profesor Kurtović, Esad Kurtović, u nekoliko navrata govori o odnosu između Bosanaca i Dubrovčana. Dakle, profesor Kurtović u uvodu spominje Bosance. Međutim, u nastavku teksta
nigdje ne spominje više Bosance, nego Bošnjane. I uglavnom su to Bošnjani za njega. Dakle, ali neosnovano. Jer ako su to Bošnjani, zašto ih onda u uvodu naziva Bosancima? Međutim, opet kažem, u originalnom tekstu, evo dokaza da je postojao naziv Bosancem, zemljam Bosancem, da se Bogavac Vukojević izjašnjavao nacije Bosanca, pripadnik nacije Bosanaca, i da je djevojka Djevena pripadala bosanskom narodu, a da je kralj Tvrtko II svoje prethodnike nazvao da će Dubrovčani plaćati isto kao u vrijeme kraljeva Bosanaca. Dakle, fino piše Bosanaca, ali on prevodi bosanskih kraljeva. Dakle, ovo kraljeva Bosanaca prevoditelji u knjizi Codex Diplomaticus ne prevode kao kraljeva Bosanaca, nego bosanskih kraljeva. Evo, u tome je problem. Znači, ne možete protjerivati naziv Bosanci i ne možete ga skrivati u prijevodima. Ako piše kraljeva Bosanaca, onda izvolite, prevedite to i napišite na suvremeni bosanski jezik da je to kraljeva Bosanaca. Evo sad imamo sljedeće poglavlje, filološki i ortografski okvir, grafijska ujednačenost, fonološke specifičnosti itd. Dakle, na stranici broj 33 u knjizi Codex Diplomaticus Regni Bosne kaže se da je kancelarija bana Kulina priredila je njegovu povelju Kulina bana Dubrovčanima, da ju je napravila ili napisala na osnovu latinskog originala, pa je onda na bosančici tu povelju napisala bosaničnim slovima. I naravno tu se još objašnjava kako nije bilo razlikovanja glasova S i Š. To sve piše fino na ovoj stranici broj 33 na početku knjige. I sad, zašto je sad bitna povelja Kulina bana? Pa pokazat ću vam, zato što je to zapisani nulti početak bosanske pismenosti i onda on ovdje u povelji fino kaže az bana bosanaski. Znači ne kaže čak ni bosanski, evo vidite ovdje, bana bosanaski. Znači kad se to vokalizira, kad se ovi poluglasovi vokaliziraju kao a, znači oni se ne smiju izbacivati iz prijevoda, nije bosanski nego bosanaski. Evo vidite, to bosanaski dokazuje da je morfem bosan. I zato mi danas govorimo jezik ne nazivamo svoj jezik bosanski, nego bosanski. Zašto? Pa zato što je zapisano već u povelji bana Kulina az bana bosanaski. Bosanaski. Vidite, sve je fino navedeno. Sad idemo ovdje, malo vraćamo se natrag. Dokazi političkog i narodnog identiteta u poveljama Tvrtka II. 1405. godine. U povelji kojom kralj Tvrtko sklapa mir s Dubrovnikom, strana 293 do 297 zbornika, ta povelja je napisana u selištima, objela selišta u tri stavnice 20. juna 1405. godine, susrećemo višestruko zapisane oblike s poluglasnicima koji nakon pravilne vokalizacije jasno otkrivaju primarni morfem bosan. Evo ga. Dakle, on kaže Bosanaci mi, ljudmi i Dubrovčani. Dakle, ovdje vidite, kralj Tvrtko II pripadnike bosanskog naroda naziva Bosancima ljudima Bosancima i Dubrovčanima. Znači, Bosanci mi, ljudmi.
Dakle, vidite, kralj Tvrtko je ljude nazvao Bosancima. Bosanske ljude je nazvao i fino piše Bosanacimi ljudmi. Prema Bosancima, ljudima i Dubrovčanima. Evo, dakle, dokaz najvažniji, jedan od najvažnijih dokaza na stranici 293 do 297 zbornika. Kralj Tvrtko ljude naziva Bosancima. Eto ga, to je dakle evidentno dokaz da je naziv Bosanac bio i za vrijeme Srednje Bosanskog kraljevstva. Dakle, ovu povelju Kulina Bana sam vam citirao, da on kaže da je on Bana Bosanaski i fino piše sve sa poluglasovima Bosanaski. Zatim, ključni latinički dokaz tranzicije darovnica Tvrtka I. Rajkovićima na stranici 112 zbornika Kodeks Diplomaticus Regni Bosne u darovnici Bana Tvrtka I. braći Stjepanu i Vuku Rajkoviću iz 1370. godine. On fino piše zemljam bosanskim, cirkve bosanske, dakle crkve bosanske i dobri Bosnane. A vidite, ova povelja koju sad citiram na stranici 112, ona je ključni dokaz da se naziv Bosnane koristio i kad zbog nerazlikovanja glasova S i Š, ako je pisar govorio S umjesto Š, to jest Š umjesto S, onda je on mogao da zapiše ovo Bosnane kao Bošnane. Ali, time što je on Bosnane zapisao kao Bošnane, to ne daje pravo prevoditeljima da oni od arhaiziranog naziva Bosnane u Bošnane, da to prevode kao novo narodno ime Bošnjani, jer to nije bilo nikakvo narodno ime Bošnjani, nego se radilo o tome da su ljudi Bosnane izgovarali kao Bošnane, ali opet kažem, ne kao Bošnjani, nego Bošnane. Prema tome, samo zbog tog nerazlikovanja S i Š dolazilo je do korištenja i zapisivanja Bošnane, ali ne u latiničnim poveljama, nego samo ponekad u ćiriličnim. Ali opet kažem, glavni dokaz da je naziv Bosanac postojao, da su bili ljudi Bosanci, da je bila narodnost Bosanaca i da je bila nacija Bosanaca i da su sebe kraljevi oslovljavali kao kraljevi Bosanci i da se zemlja oslovljavala kao zemlja Bosanaca, što sam pokazao ranije, da je to ban Stjepan II. Na 79. stranici svoju zemlju nazvao zemlja Bosancem. Dakle, to su jasni dokazi da je naziv Bosanac postojao u srednjevjekovnoj bosanskoj državi. Dakle, sad imamo dalje jezičko, etimološko porijeklo i sakralnost, svetost imena Bosan. U historiografiji se često pojednostavljeno navodi da je zemlja dobila ime po rijeci Bosni. Međutim, dublja filološka i jezička analiza ukazuje da je posrijedi mnogo dublji i uzvišeniji, svetiji korijen. Zemlja i rijeka nisu morale dobiti ime u uskom, čisto hidronimskom smislu, nego je Bosna dobila ime po Bogu. Ja sam to uvijek govorio, Bos je 900 godina, 800-900 godina prije nove ere se reklo Bos za Bog. Pa je onda Bos prešlo u Boh, pa onda iz Boh u Bog, a Česi i Slovaci i dan danas za Bog kažu Boh. Dakle, Bos, Boh,
Bog. To je taj prelazni oblik. Bos, Boh, Bog, što znači Bog, dakle naše bos, sana, u stvari Bog i njegova snaga. Bog i Božja snaga. To je smisao i značenje ime Bosana. Zato je ovaj korijen, kad se odbije a, Bosana, korijen je Bosan i to je osnova našeg identiteta. Bosan. Ja sam Bosan, ti si Bosan, ona je Bosana, ono je Bosan, mi smo Bosani. Prema tome, to je naše narodno ime, a Bosanac, ako ga tretirate po nazivu države, dakle to je izvedeno iz korijena Bosan. Dakle, Bosan je osnovno ime bez geografskog ili državnog ograničenja. Uvijek si Bosan, bez obzira gdje živiš, bez obzira gdje putuješ, gdje se nalaziš, tvoje identitet, tvoje ime, tvoja duša nosi ime Bosan, tvoja duša šapće tiho Bosan, Bosan. Zato je to i duhovno i narodno i državotvorno ime bosanskog naroda i njegovog pripadnika Bosan i u množini su Bosani. Dakle, iz ovog uzvišenog jezičkog i sakralnog, dakle svetog izvora, izviru i sveta rijeka Bosana, i sveta riječ Bosan, i zemlja Bosana, i narod Bosani, dakle Bosanci, i sve je sadržano u korijenu Bosan. Ovo udvojeno grafijsko SS u zapadnim arhivama, kao što je zapisano na stranicama 201, 239, 283, 309, 845, redovno se javljaju nazivi pisani dvojnim SS, Bosena, Bosana, Bosona i Bosna. I tako dalje. Dakle, ova grafija dokazuje da je naše osnovno izvorno ime Bosan i kad mu dodamo još a, dobivamo naziv za rijeku, za državu Bosana. Sad imamo eksteritorijalni dokaz bosanske narodnosti jezika u međunarodnim arhivama. To sam objasnio, da se u Dubrovniku Bogovac Vukojević ispod Visokog izričito se u pravnom postupku u Dubrovniku predstavio da je Bosanac po narodnosti, to jest po nacionalnosti Bosanac. Prevoditelj ovaj jasni narodnosti iskaz sa latinskog pogrešno prevodi izrazom Bošnjanin. Dakle, ovo Bošnjanin je falsifikat, to je nekorektan prevod i to je neistinito. Dakle, ugovor u Kotoru o prodaji djevojčice Djevene od 3. jula 1436. godine, stranica 637, originalni latinski zapis kaže lingua bosinensi vocata Djevena est de genere bosinensium, što znači da je bosanskim jezikom nazvana Djevena koja je od bosanskog roda, to jest bosanskog naroda. Idemo dalje. Kritika prevodilačkih grešaka u latinskim, italijanskim ćiriličnim dokumentima pokazuje nam ova tablica kako su naziv Bosinensi i Bosinensis prevodili kao Bošnjani i bošnjački, a trebalo je Bosanci i bosanski. Evo imamo tu tablicu, nekoliko tih pogrešnih prijevoda. I sad imamo dalje. Politika, ideologija i imenovanja državnog identiteta u poveljama. Dakle, da ponovimo. Stjepan II. Kotromanić zemlju imenuje zemljam Bosancem. Zatim, kralj Tvrtko I kaže zemljam bosanskim, crkve bosanske i dobri Bosnane. To je latinična povelja, pisana latiničnim pismom i tu je oblik Bosnane i to dokazuje da je to oblik Bosnane, a ne Bošnjani i da je Bošnjani u stvari falsifikat, izvitopireni oblik od Bosnane.
Kralj Ostoja 1409. godine na stranici 311. kaže Rusaga našego Bosanaskoga, gospodom Bosanskom, kraljevstva Bosanskoga, našega, Rusaga našega Bosanskog, gospodom Bosanskom, kraljevstva Bosanaskoga. Evo vidite, dakle, to Bosanaskoga, to je pravi i osnovni oblik naziva Bosanaski. Dakle, Grgur Vukosalić kaže gospode bosanske, Sandalj Hranić, vojevoda Bosanaski. Dakle, nije bosanski, nego Bosanaski, upotrebljava kraljevstva Bosanaskoga i čak naziv državi Bosanaskoj. I on je vojevoda Bosanaski. Dakle, imamo država Bosanaska, kraljevstvo Bosanasko, gospoda Bosanaska i vojevoda Bosanaski. Sve je to Bosanaski, što dokazuje da su prevoditelji potpuno besmisleno i nesvrshodno i pogrešno izbacivali ove poluglasove koji bosanski naziv opisuju doslovce kao Bosanaski, što nam daje podlogu da je morfem Bosan regularan morfem od davnina. I tako dalje. Vladari i gospoda kao kraljevi Bosanci. Evo jedan od ključnih dokaza u povelji Tvrtka II. 1420. godine na stranici 414. Originalni zapis glasi kraljeva Bosanasciha, kraljeva Bosanaca, pa onda zapis za gospodu kraljevom Bosancima, kraljevima Bosanascima. Prema tome, i tu se vidi da je postojao naziv kraljevi Bosanci, da je kralj sam, kralj Tomaš za sebe, za njihovu ulozu kao kraljeve, govorio da su to bili kraljevi Bosanci. To se nije smjelo ignorisati, a prevoditelji su naziv kraljevi Bosanci prevodili kao kraljevi bosanski. Nije to loše, ali nije ni totalno ispravno. Trebali su prevesti, ako je kralj rekao da su to bili kraljevi Bosanci, onda su i oni trebali prevesti kao kraljevi Bosanci. Prema tome, ne smije se griješiti. Idemo dalje. Tvorbeni lanac i komparativna analiza s europskim narodima. Ako uzmemo ovaj naš korijen Bosan i kad na njega damo nastavak bosanski, dakle narod je bosanski, a pojedinac, pripadnik bosanskog naroda je Bosan. Ako imamo Italija, Bosna, Slavija, Slovenija, Helada, Rumunija, dakle imamo Italija, Italijan, Bosna, Bosana, Bosan. Italijan, Bosan. Rumunija, Rumun, Bosna, Bosan. Helen, Helada, u Grčkoj se Helada zvalo, Helen, Bosan. Sloveni, Sloven, Bosan. Prema tome vidimo Italijan, Rumun, Helen, Sloven, Bosan. Italijani, Rumuni, Heleni, Sloveni, Bosani ili Bosanci. Italijanka, Rumunka, Helenka, Slovenka, Bosanka. Kad uporedimo Bosan, Bosani, Bosanka sa Sloveni, Slovenka, Rumuni, Rumunka, Italijani, Italijanka, vidimo da je Bosan, Bosani i Bosanka, da su to nazivi kompatibilni europskim narodima, prema tome sve je u redu, sve štima i sve odlično funkcionira. Eto tako, dakle, sad bih pročitao poziv predavačima i naučnoj javnosti 3 pravila kritičke filologije. Molio bih sve, dakle, da usvoje pravilo doslovnosti za latinske i italijansku građu. Svaki izvornik bosnenses, bosnensis, bosnani, bosnensi,
Bosinani mora se prevoditi isključivo i doslovno kao Bosanci i bosanski. Pravilo 2. Pravilo vjernosti i fonetske naučne analize za ćiriličnu građu i bosančicu. Izvorni zapis Bošanane mora se prenositi kao Bošanane, boštanin, uz obaveznu napomenu da je pojava glasa š umjesto glasa s posljedica narodne osobine nerazlikovanja palatalnih i nepalatalnih glasova, što je opisano na stranici 33 u Codex Diplomaticus Regni Bosne. I treće pravilo, potpuna rehabilitacija oblika zasnovanih na bosan, na korijenu bosan. Izvorni oblici poput bosanaci, bosanacimi su u stvari bosanci i treba ih prevesti kao bosanci i bosancima uz jasno uvažavanje nepromjenjivog korijena bosan. I sad na kraju bih pročitao jedan esej koji sam napisao, književno-pedagoški prilog, esej o korijenu bosan. Kako otac uči svoju djecu? Sjedili su pod starim orahom na klupi s koje se vidio čitav tok rijeke. Otac je u ruci držao staru knjigu, prelistavajući stranice koje su mirisale na davna vremena, pa pogleda svoju djecu. Znate li, draga moja djeco, započe otac tihim toplim glasom, ko smo mi i kako se zove naš najstariji narodni korijen? Dječak ga pogleda znatiželjno pa reče, mi smo iz ove zemlje, oče. Tako je, sine, nasmiješi se otac. Ja sam, draga moja djeco, bosan. Ti si, sine moj, bosan, a svi mi zajedno smo bosani. Naše ime izbija iz najdubljeg svetog korijena bosan, po kojem je izvorno ime sveta riječ bosan i sveta rijeka Bosana prozvana, a naš jezik kojim govorimo jeste bosanski jezik. Korijen je u svim stoljećima uvijek bio i ostao bosan. Otac napravi kratku pauzu pa pokaza rukom prema širini svijeta. Pogledajte druge narode, tamo žive naši prijatelji Italijani, u Rumuniji žive Rumuni, u Heladi su živjeli Heleni, a svi narodi srodni našem narodu su Sloveni. Tako je i kod nas. Mi smo Bosani, a naše majke su Bosanke, naše majke i sestre su Bosanke. Znači, oče, prihvati kćerka s osmijehom, to je naša riječ koja živi još od vremena Bana Kulina. Jeste, kćeri moja, kaže, kada kažeš Bosan, ti spominješ i sveto ime Bosan, i rijeku Bosanu, i stari pridjev bosanski, a ako u staroj knjizi pročitaš da je pisar umjesto s napisao š, znaj da je to samo stari narodni izgovor, kao kad neko u narodu kaže šjedi umjesto sjedi. Sveti korijen je uvijek bio i ostao isti bosan, to smo mi, to je ime našeg naroda, a naša duša tiho šapće bosan, 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 bosan. Eto tako, dragi moji. Još jednom da se predstavim, ja sam Nešad Alikadić i danas sam vam govorio o našem korijenu, narodnom imenu Bosan, o tome da je Bosanac identitet postojao u srednjevjekovnoj bosanskoj državi, da su se ljudi imenovali Bosancima, da su se izjašnjavali da pripadaju bosanskom narodu,
da su se izjašnjavali da pripadaju bosanskoj naciji, bosanskoj crkvi ili crkvi bosanskoj, da su kraljevi za sebe govorili da su kraljevi Bosanci i da su onda se drugima predstavljali kao kraljevi Bosanci. Prema tome, to je to. Još jednom da se predstavim, ja sam Neša Dalikadić i ja sam bitan kao neko, kao ona osoba koja je uvatila u laži prevoditelje ove knjige Codex Diplomaticus Regni Bosne. Pohvalio bi profesora Esara Kurtovića koji je u uvodu ipak rekao istinu da se radi o Bosancima, pa je onda u kontekstu odnosa sa Dubrovnikom u tom uvodu nekoliko puta naveo da je odnos između Bosanaca i Dubrovčana bio takav i takav, ali kažem u prijevodu gdje god su mogli, to jest na svakom mjestu, su potpuno ignorisali naziv Bosanac koji se pojavljivao više puta i uvijek su ga prevodili kao bosanski. Dakle, protjerali su identitet Bosanac, ignorisali su poluglasove, izvršili su nasilje nad bosanskim jezikom i uveli su nepostojeći narodni identitet Bošnjani, koji je u stvari iskrivljeni oblik od Bosnani. Prema tome, učinili su puno grešaka i zato zahtijevam, zato sam ja inicijator da se izvrši retranslacija, dakle transkripcija nova, ponovni prijevod dokumenata i da se istina o bosanskom identitetu, o imenu Bosanac i o morfemu Bosan, koji je sad najvažniji, to je naš korijen Bosan, iz korijena Bosan se izvodi i, korijen Bosan je u stvari suštinski znači Bog i njegova snaga. Bosan je Bog snaga, to je Bosan. Naša duša šapće Bosan. Dakle, Bosan. Dakle, riječ Bog je izvedena iz svetog imena, iz svete riječi Bosan. Puno pozdrava. Radite na ovome, pomozite. Neka vam savjest proradi. Direktno se obraćam profesorima historije, književnosti, bosanskog jezika, akademicima i zainteresiranim stručnjacima, intelektualcima, da ne daju naše bosansko ime kao što ga je Dobrica Ćosić htio da i najavio ignoriranje postojanja bosanske nacije Bosanaca, da ne dozvolimo da nas ubiju perom, nego da mi povratimo identitet Bosanac, pripadnik bosanskog naroda, bosanske nacije i da svoje bosansko ime, svoj bosanski identitet njegujemo, da ga obnovimo, da ga revitaliziramo i učinimo još svetijim, boljim, ljepšim i smislenijim za nas, za naš bosanski narod, za našu bosansku državu i za našu bosansku naciju. Puno pozdrava, idemo dalje. Ne dajte da nas akademici varaju i lažu. Mi shvatimo istinu. Ja sam to davno shvatio, ali mi je trebalo nekoliko godina da naučim kako da ove stvari objasnim, pojasnim i predstavim. Puno pozdrava i idemo dalje u nove pobjede. Živjeli!